E ki ana te kōrero e iwa ngā ōranga o te ngeru, ko taua rite anō pea mo te tiriti o Waitangi. Kei te tiriti o Koini, ko 1842 te tau, kei te puku o Tāmaki Makaurau. E moi ana te kaitiaki tuhinga a George Eliot i tōna whare. Kātahi ia ka whakaohohia e te tioro me te horua te tangata e titi mai ana, pēnei te tākiri o te ata. Ka kōnehi te auahi raro i tōna tatau, ka whakatata atu ki aia. Mate ana i te maremare, rewha ana ngā karu i te auahi, ka hurori ngā wai, ka huaki te tatau anana, e kai ana te ahi i te taone, e haka haere ana ngā uri o mahuika i ngā kāinga, a pau tonu atu e tahi o ngā whare i te ahi. Te tiriti, ka uhia George i tōna kamuhi ki te kahu, ka rere ki roto i te tare e kāinga ana e te ahi, kai reira te tiriti, ka kumi ka rapa kai heara, ara! Ka maunga tā kai o nā ringa, ka umaia ki te tatau, ka tahi ka tanuku te whare. Ka hurori ngā wai o George, ka kiha te manawa, engari mau tonu ana te tiriti i o nā ringa. Koinei tētahi o ngā tini kōrero mo te tiriti o Waitangi. Hara mai ki he tohu ki te ako i ngā kōrero mo tana putanga i te ahi, i te waha o te kiore me te pakanga.